Nagabenta ke kubor baman kasni pet bat subscribe ya u Antor News. Ni kinong yalam jong mau khar bentor mukra ADC constituency ni penisno ilade kemki dekat jong United Democratic Party Kubleye pi baru kini kilong ki kubor bam tagasni. Uba Ban James Basaiawmoit u MDC Barim Kapenthor Umkra Maukhar constituency u labsut Shakaseng United Democratic Party men ha South Rek unopra ya kabala pelong haying dor barsinong jongka gofling shillong ya uba Ban James Basaiawmoit apiang snobha de President Rangba uba Medba Lingdo ha kajing yadon lang de uba Paul Lingdo MDC MLA na Mau Prem constituency uba Tita Starwell Khan East Castle District President Bat kinongkit kam Habab yang snobha uba Ban James Basaiawmoit syaka UDP uban nong ukertong yakun election MDC na Mau Khar Penthor Umkra House number 1 da kaba Pintawa da umau flor ribbon kaseng da uba Paul Lingdo ha kajing senran nang kinong kersha. Jadi ni kalau kami dan berkeliawan senran rasmi bawan bat ino kesan kalau ke ba sutran bat ke dokumen dan BOM menem ba janme dari kepor bayar kam angin tai ngade situ ifi samairang lalai meeting janme dari kata nombaji makanaro dari kaya meeting ebe dalam poesi yang tersakuli bersamai, ubah tu mel uang kini kawan seno, ubah kamera korong kini kawan seno tambah ketidak aku, kini jumpa dalam awal meeting, kami esok suruh kami tinggal juga tak kami tinggal juga oh lele tinggal kami ambil. Tentang pelawan pabiang sekelompok politik semua pelak menyatu ke jemput pihak lendat halar kenika iu jing yo Bandung parti biang kembali beros kata madan ko PDF Henry hadir ba iperlok parti PDF ila legends yeso no orang hak syaka boycott ke parti itu masuk ke NPP utang ngamur wei hi ngam sinale tinggal song morwei langsung lalu independen mah ngam simdan susu abun pernah nabi itu kan abun kini ki parti di bawah ban approach ngam menyedan parti Henry nampak sim mekarai ibun wi parti bangko penjene ngapa sim mekarai namar bong up nanda perkhat ha sani syam kan parti namar ba lagi ba kai ke jingja pelajar apa ke parti dia ke Malaysia nampak bukan jalan sih hadir mengalai selop hayeng sen hadir mengalai selop parti porlok porjor bagi nong kersan kijonga buat hadir bagi nakali dan kerja keren batang apa lah itu yo berminta kajian mit lah penyesuaian saya kalian parti